Nyuma yuko Papa Francisko yitabye Imana, abantu benshi mwagiye babona amafoto ya Perezida Paul Kagame, Papa Francisko ndetse na Madamu Jeannette Kagame bari kumwe, mukajya mwibaza muti ese bahuye ryari, baganiraga kuki, bahuriye he? Abantu benshi bakomeje kujya mwibaza ibyo bintu. Reka nze mbamara amatsiko. Murabizi ko byagiye binavugwa mu myaka yashize, bivuga ko Papa agiye kuza mu Rwanda. Ese izo nkuru zavaga hehe? Izo nkuru zari ziturutse hehe? Ese guhura kwa Perezida Paul Kagame na Papa bari kuganira kuki? Byose reka nze mbibasobanurire. So, aya mashusho mureba afashwe tariki 20 mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2017, afatwa ubwo umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ndetse na Madamu Jeannette Kagame bari bagiriye uruzinduko i Vatikani. Bari bagiye Vatikani kuganira na Papa Francisko ari we witabye Imana uyu munsi, ku mubano w'u Rwanda ndetse na Kiliziya Gatolika, ndetse bakanagaruka ku mubano w'u Rwanda ndetse na Vatikani, ndetse bakanakomoza ku mateka mabi yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe Abatutsi n'uruhare rwa Kiliziya Gatolika muri jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri iyo tariki rero ya 20 mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2017, n'ubwa mbere byari bibayeho ko mu mateka, n'ubwa mbere byabaye ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yajya kugirana ibiganiro n'umushumba mukuru wa Kiliziya ku isi Roma. Mu kugera i Vatikani rero, umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yari yajyanye na Madamu Jeannette Kagame ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo. Bageze i Vatikani rero bakirwa neza, nyuma n'ibiganiro biratangira. Bari mu biganiro rero, umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yashimiye uruhare rwa Kiliziya Gatolika mu bikorwa biteza imbere igihugu cy'u Rwanda binyuze muri gahunda zitandukanye, by'umwihariko iz'ubuvuzi ndetse n'iz'uburezi. Icyo gihe ubwo umukuru w'igihugu yari amaze gushima, hakurikiyeho kugaya. Umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yahise agaragariza Papa Francisko uburyo ibigo bishamikiye kuri Kiliziya Gatolika n'abari mu butumwa bwayo mu Rwanda bafatanyije n'abakoloni babibye urwango n'amacakubiri mu banyarwanda, ibyaje kuvamo jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 yaguyemo abarenga miliyoni. Kiliziya, 𝐼'𝐬𝐼 ndetse n'abayoboke bayo bashinjwa kandi kwijandika muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, ngo kuko ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga gushyirwa mu bikorwa, Abatutsi bahungiye muri kiliziya zigiye zitandukanye, harimo nk'iya Ntarama, iya Sainte Famille, iya Centrale ya Gahanga, Nyarubuye, Mugina, Mibirizi, Nyamata, Kizuguro n'ahandi hatandukanye, kuko bari bizeye ko bazaharokokera. Ngo gusa bagezeyo suko byagenze, ahubwo barishwe by'agashinyaguro bikorwa na bamwe mu 𝐼'𝐬𝐼 ndetse n'abayoboke babo. Icyo gihe kandi umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yagaragarije Papa Francisko hakigaragara ibikorwa byo guhakana jenoside yakorewe Abatutsi mu bantu batandukanye bari muri Kiliziya, ndetse hakaba hari n'abakekwaho uruhare muri yo bakingiwe ikibaba na bimwe mu bigo bya Kiliziya. Ibyo biganiro byarakomeje rero, ndetse nyuma haza no kubaho gusasa inzobe ndetse no kubahana ku mpande zombi, ari nako hashaka umuti rero w'ibyo bibazo byose byari hagati y'u Rwanda ndetse na Kiliziya Gatolika. Ibyo biganiro rero byarabaye mu mahoro, birangiye hageraho umwanya wo gutanga impano. Umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame niwe wabanje gutanga impano, impano Papa Francisko yari yamugeneye, arangije anamusobanurira icyo iyo mpano isobanuye. Nuko maze na Papa Francisko impano Perezida Paul Kagame, arangije amusobanurira iby'iyo mpano. Iyo mpano rero yari isobanuye iki? Papa Francisko yasobanuriye Perezida Paul Kagame ko igishushanyo amuhaye gisobanura inzira iva mu butayu ijya ahera imyaka, kigasobanura kandi inzira iva mu icuraburindi ijya ahantu hari ibyiza gusa. Icyo gihe Papa Francisko yasobanuriye Perezida Paul Kagame ko impamvu yahisemo ko muri icyo gishushanyo gisobanura inzira iva ahantu nyine mu butayu igana ahantu hera imyaka, ikava ahantu mu icuraburindi ijya ahantu heza cyane, ngo nuko yari azi neza ko u Rwanda ari rwo rugendo rurimo. Papa Francisko rero yitabye Imana uyu munsi afite imyaka 88, akaba yarashize imyaka 8 iyi nama rero yamuje na Perezida Paul Kagame ibayeho, akaba yitabye Imana azize indwara y'ubuhumekero. Tumwifurize iruhuko ridashira. Njyewe ndi Mbere w'abanyarwanda.